Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Seng Khasi Seng Kmie ha ka laiterik uyayong arjar arpo kalapan bena syagid khot jong ka Seng bakala shim ya ka rai ban Pynsangeh no shwaya ka Shad suk Mynsiem ka bajulong shisin sisnem halempung Shad jong ka Seng Khasi ka badran hamadan waking jayau ya ka balabu ban Pynsdang nadu ka khat waiterik uyayong arjar arpo badia ka baon penkut pat ha ka khat laiterik uyayong arjar arpo. Presiden jong Seng Khasi Seng Kmie uba dikit khar ula pentip ba jing Pynsangeh ia gani ke Shad suk Mynsiem hau ni usnam arjar arpo kalong nakadaw ba sarkar kala penjari ya ke jing khang dam ka ba arfwai sngi habrok wai kari India harangkat ke jing betha ban penlong ya gino ke jing yalang lani ke jing lompat ba khnang ban ya da ya ki pat ba na ke jing pur jong khnyang jingpang coronavirus lani u COVID-19 kumang jule amalau usnam Kalian jauh Seng Khasi Kmie dari bertebet bertolong yang Shad suk Mynsiem mentau senam kharui khar khalai tarik tu benai yang araja arpo bila dia perlu jikisya berkrek yang dipergi using angkat kamu beli kedam beli ak kunai tarik ulu biar aja arpo katkum kaniam kurukom lebu lu menberim beja wakso aragadam tenrai kanyam tiplay. Ndai. Nakadaw jong kejiwan lingshop, barki kesan, jong kekhlam kangwa, kata ke coronavirus, kebertiplu kum ke COVID-19, keba syirkai adu kata-kata, akaba kesoka kebiru, keladap ban penbena paiba, ya kejikang kedap, abarok dibenta bat jaka paiba, kentuk ya baro kawai ka Mary Mynsiem jong Khasi penar nang banjele aku sya ke ji suprem jong ni knyang jingpang kumta da kani ka kerwa ka pentip ba baya ka Shad suk Mynsiem mentau usnam kumladap ban penkre la ban Pynsangeh lo syua sipur bat kumju ya ki Shad ki Kmie ki lerong leru jong baro ki jeli bat not Seng Khasi abro ka bri unyu trap ladap an pentip bat kerpat bakin Pynsangeh no syua sipur bat na kentulang ya baro batong nyebut king ya ki jing putha bat ki adong adit balamana dak soka kebi bak soka jela kenang baginla bantela kam ban pendujat Yahudi kejang jingpang berteriam berbacurkai ulak tajur yang baru akui keselap saya akan yang benta nak kalian jauh Seng Khasi Kmie dari Mynsiem yang benta ban bu kekerpat kekerpon oblitai kenrat menunggu dong tahu unri unda unke dan penlat ekene keberi unyu trap inyuskum nak jiwan telap jong kani khlam kango haga bangladap ban pelong ya kango blai dam blai lengkap kaniam kerukom kiriti kirustur haduan jong ulum sopel neng bakentang jong jaj ben liu jongi haga atso terik leber aja arpo la pendap dau shalman jong kenhun utuman usan urang ba skor jala bayas ndrop lang urang ba dan box ta kurkalang karangkat kejedon lang urang ba diction el nombri chairman yang kelum sampai dengan komiti kita khot bat ke prinsip skap karangkat kedua kepikiran kekerpat kekerpon yang kiran kau ki basa bakinda kinke ya baro kikur kikha ki badan halari bat shabari ru kubjo balabul lang ru kejing duai nak benta jom baro ki kun bajai binriu boper badan basyong basa asatlak kani kasni pertai bekit lain no lagi jingpang kijingjia kisaite sai kum bat kijingma baro nak jiwan tulet
jong ni ka khalam ka ngo tu beli tai kendat jong no tigan undon men kat lang bangi iwi pa iwi agisni kia ki ban mangwan kuak kusat ku beli pi baro